Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Jumat 20 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kerja tempur detasemen penyerangan dari Korps Angkatan Darat ke-44 yang melakukan penyerangan besar-besaran untuk membebaskan tanah Novorossiya dan khususnya wilayah Kharkov dari orang-orang Ukraina. Tampak dalam rekaman para pejuang Rusia bekerja dengan sigap menyerbu posisi dan langsung menghancurkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Джигас Фоларович, или батя здесь прозывают еще, потому что мне 60 лет сейчас будет в январе. Штурмовой отряд назначен исполняющий обязанности командира второго взвода. Штурмовой отряд наших ветер. Теперь Звуков попал служить. Служил и раньше, с 83 года был разыскником. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.